Yara heo kindu kireto tax holiday ya miaka mugwanja athukumaga na ndarari haigoti koguo tax holiday o president no ramerire ni gukorwo kimateithia ni arerire yuthi atiriri mwimenyererei muno anake a bururi uyu na iritu a bururi uyu guthikagiriria critics ni andora makwiraga haha ti hega kana haha rora ringi aracoka ramera atiriri anake aitu mwimenyererei andu aria moka makimuikagiria tunyamuguo to goodies mutikahene na handouts tunyamu to guikirio rututu mwimenyererei muno arauga atiriri young people, do you want to have money in your pockets or you want KRA to take it all? Andu ethe mukwenda mbeca cicoke mihuko-ini yanyu kana mukwenda cithie na KRA? Do not allow yourselves to be fooled. Mutietikire kuhenio. Tuthie page 6. Page 6. Na ni wira uria urarutirwo nigetha BBI hituke campaign iretwo well oiled. Page 7 Page 7 yeah, nigetha to the 6. Page 7 well oiled campaign. Ugo ni kuga atia? Ni campaign irabangitwo wega muno. Na ina mbeca. Uhoro wanjiriirie uhoro munene. Riri waigwa president ni athie Sagana. Ni na gikara aikari thiko na makiheo mbeca ciretwo cia car grant cia 4.5 billion. Riri athie Sagana ri andu ingi ni macenjiria ngoro ciao. Andu aria maregaga ri maririo ni mutongoria ri makiona haha hena ni turagunika magicenjia. Rift Valley na kuo maraikia ritho ri maronire let us play it safe. Wekinya hwaini county cia Rift Valley ni cio irahitukitie Turukana na maetekerete na Ikuru, West Pokot, Bomet, Kericho, Narok, Kajiado, Trans Nzoia, Samburu na Laikipia. No county igere tu citigarite Rift Valley. Uasin Gishu, na ithatu Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Nandi. Acio no matigarite gucira marege kana mahitukie. County ria regete Rift Valley no imwe itago Baringo. Ciatigara cigana ithatu Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Nandi counties. Tugatera tukione riu nigetha BBI kihituke thirikari ni irakire andu a thirikari CSS na PSS ne turamonire na governors governor maraikaraga thiini wa assembly ati ni kurora hemo ndete ngoko ni rugano-ini rwa nation ati ni kurora no uteguikia ta marahahuragwo marari wira governors kugena kuo taru kodo ta Murang'a Minister wa Transport James Macharia na Governor Mwangi wa Iria nio machaguritwo gutongoria pro BBI team na ni magicirire muno mageka mishamanio mingi muno ginya na MCAs governors magacira na MCAs ministers aria maumite guku gikuini magacira na MCAs makamaiguithia na nao makona wega wa BBI. Ugethie kuria Nyandarua Governor Kimemia na Minister Kariuki ona ni marari na wira wa gutigira ati MC a Nyandarua ni ma deliver na mari kuo uge hede yo na yahitukire unanimously. Haya ni tuthie page 6. Yes. Ni kurataririo kuratieka kwina options, tough options. Rutori gwikatia thutha wa ripoti ya BBI kuhituka kuria thirikari-ini cia county. Tatwire gwikatia kuringana na political analysts. Kuratieka atiriri andu aria makuhiririe Ruto marauga atiriri hatire handu Ruto ra lose na hatire handu tondu ndaраmitaragira BBI we aratara githurano giukite gia 2022 tathikiririo mori arauga atiriri aretwo Barack Muluka araiga atiriri it would be wrong for Ruto to declare a no or a yes stand on BBI. Ruto ri ndagetikire arataro ndagetikire kuga ii kana shaniki araiga is of the view that DP should pursue other agenda dear to Kenyans and if at all BBI comes development with the development package he should allow it to go through. Ruto ndagamikararie haya if there are bad things about the document that will derail national progress they will be corrected in the future. No guthondekwo maundu maria BBI igithukie ucio ni mundu gwitwo Barack Muluka hena ungi uretwo riri arauga atiriri andu Raila ri no rahitia ni gutua Ruto tararegaga BBI ta thomera kuma hau he faulted Raila. He faulted Raila and his team for painting the DP as the face of no campaign. Claiming that the opposition will be delighted to see the DP say no
since they declared that those who had earlier opposed the BBI should not change their stand. Haya ati adore marendagia BBI ni magirendige muno Ruto aimire aige ne araregana nayo nigetha oneke tariwe muru. Haya thie hau hagi this surprises. This surprises me, since under these circumstances, if Raila was genuine, he would be telling the DP to join hands and push through without playing divisive politics. Ati korwo Raila ni genuine kuringana na mwandiki wa mohoro ri angiretire Ruto moke maikare thi BBI to ni njega kwi Kenya othe ri ihitukie ki ihitukie yothe hatari na undu wa kugayukania a Kenya akaiga atiriri Ruto ndugage toro ni undu wa BBI tondu ya hituka ngoi na maundu mega ri no igaguteithia yagwa ngikoi na maundu moru ri nega guteithia gisiasa mwaka ukite wa 2022. Hena murutani umwe wa university ya Moi uretwo Nyaga Kindiki hamwe na ataramu age siasa aria marauga atiriri ni ugutaura. Political analyst who spoke to the Standard yesterday said Ruto now has to either lead opposition against the BBI taura ati Ruto runo genda wega no atongoririe furori uregane na BBI. Only option 1. Option 2, fully back the process. Athie na mbere na kumenyita baru. Eyothe. Ya gatatu, or be a fence sitter. Kana ikare gatagati-ini. No mwaramwira atiriri. As a leader, witamutongoria, you risk losing supporters if you don't provide leadership. Ni utaga arumiriria gikondo kuonania gakuruga murugamo. Koguo uhoro wa guikara ngiriri faine ni no kuringana na mutarani uyu tondu no ateke supporters ake. Haya tukaririkaniyo atiriri kana mutarani ucio agatara Ruto atiriri ni undu uria kuhana umuthi uthirikari ni ri Ruto should form his own party. Ruto athondeke kiama giake aume thirikari-ini since he's second after the president but is not even consulted on political matters. Kogu ati tondu thirikari na niwe wa keri no ndorario maundu maria mfururi ugutindikwo ma kiuteti. Uguo agatarwo ni mutaramu uretwo Kindiki Nyaga wa Moi University ati undu uria mwega gwika ni uime riu athondeke kiama giake gia gisiasa. Miario iria nyititwo baru ngirora hari hakuhi mwisho ni nominated MP Maina wa Kamanda uria urera Ruto should resign. Maina wa Kamanda ruga korwo ni we Ruto ndagiarara thirikari ni no kuma ngioima tondu uhotani uni munene muno wa BBI. No ni aracoka nake mubunge wa kurugutagwo North Mugirango MP aretwo Joash Nyamoko araiga the focus should not be on Ruto tige kumurika Ruto but on what Kenyans are set to achieve BBI passes and what they will lose if it is rejected. Atiru tutie kurora ati Ruto eha kana aranyita mwena uriku niturore Kenya mekuguneka nake BBI igihituka kana mekuguneka nake BBI igiaga kuhituka. Haya tuthi karatathi namba 5 na ni mibango iria ibangitwo ya gutigirira BBI ni yahituka. Yes. Tondu riu itigitio muingi na ni kwenda kumenya ni kura cigana ati ikamihitukia. Ni 20% in 24 counties. 20% in 24 counties. Simple majority. Ni kura nini muno icio. Ugo ni horo guthira. Aciti kura nyingira. Gubangitwo atiriri. President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM eri nio megutongoria kampeni cia BBI na bururi uragayo matura 10 nigetha gutigirira nginya kwanyu gicagi gicagi kwanyu gwitagwo atia gwicagi gwitu gwitagwo Ngemwa nginya mwanake wi Ngemwa mwiritu wi Ngemwa muthuri wi Ngemwa mutumia wi Ngemwa ni aheo uhoro na igwa wa BBI utire mundu gutigwo thutha na timu ici 10 kana matura maya 10 megutongorio ni andu mari na influence ni tukuretwo ni gatheti ya Daily Nation twathie ho nio mekorwo ma coordinate maundu so kwina wiro ukorwo kirutwo wa ku identify top 10 political leaders to spearhead campaigns in the region atugatiri ni megukorwo ho youth ni yani gutire mundu utekunyita itemi thiini wake wa uhoro ucio na ni maragikenire andu a BBI matongoretio ni Junet Mohammed na Dennis Waweru ni tondu MCAs gukihitukia BBI marauga megwika campaign that is going to shake every corner of Kenya eko inenye ne thingithie ituri ciothe yes gutire gicagi gitekuingirwo andu makiheo uhoro wa BBI. Uhoro mwega wa BBI. Na tutimete terera. Mutongoria wa ringi thini wa bunge ya bururi etagwo Amos Kemunya. Niguo. Naraugire ni guthondeketwo timu ya technocrats aria mekwanjia kwamukira
certificate cia BBI kuhituka kuma kuri speakers account assemblies speakers marikia ri taru speaker mwejo ne kagucia na disho wa Kiambu riu ne mego kurehe certificate iyo kuri speaker Muturi na speaker Lusaka riu no kurehe Nyandarua ndi na uru kani deputy akani kuri deputy ne Zakari Zakari uriora Zakari githitu ora twarithirie na mbere mandate yo ina Zakari arehe certificate ya gwitu na dinamia kire gato mauri kiuria kiu no wega ona tugwage kumagaria Zakari yes why not kana mumene ane iyo kana tokone na utakuria ko I don't know why you people marginalize no kuongerera riri sama wa ganiti riu ona no tukanyitana na Zakari andu Nyandarua turi aingi no tumurehe agitwara certificate kuria kwi riu nigetha riu yatwarwo ku ri riu de marauga yatwarwo riu kwi speaker ya area nene riu acio no mameneane ihagathie atia ni mastware toginya ukionania riri no riu speaker ndakiandikira report na aramikira kirore uria yaikirio county ni ruwa mirehe gwiu kwi senate speaker na assembly counters national assembly ni gutoroga riu yana yo mheshimiwa Muturi speaker ri na mheshimiwa Lusaka ri acio nao megucoka nimekomiaririria macoka mametware kwi president to gutikindu mangiongerera kana maruta rute kiria ki hau thiini kiragira ritwo ni ceremonial riu yatwara kwi president kire kirore amenegere IBC formulate kiuria kana ciuria niyo egotua itua kana egoikia ciuria kana gikiuria giki icoke riu tureherwo riu na ithuĩ oria Kenya mekwenda mafanye tarugama page tu na thiri hanini tucoke tuthie no kurugama ti muno kwena horo wa jaja no irathi na mbere kuheanwo page 2 na kuria bururi wa Ghana ri ni kurari bururi wa mbere guku gitaru kia Africa kureherwo jajo ni tondu ni marefagite eretwo Covax ni irakinyire kou na uko Kenya ithuti yakirwo gukinya before mweri uthirite kana mweri wetatu ni tukumiona reke gyo kyandu makike atia icio ni gwe iraima tarori iraima kuringana na thogora iria ina goro muno ri ni Moderna ni Sinovac radio gritha thatu hena Moderna wa njira ngirigire hena ya Pfizer na Biotech ngirie mwana magana matandatu hena reto QVac ni ya Germany darora riri itawati ya federal ya bururi federal ya bururi ni ya Germany QVac iyo ni ngirie mwana magana matatu ma 30 Johnson & Johnson itinona ni ya America hawe ngirie mwana igana ria 30 haya ino giretwo riri Sputnik ogrora federal ni gukira ni ya Russia ngirie mwana igana ria 10 federal rumirire hau kumirora uguo ni ya Faranja ngiri na ciringi 10 iretwo Sanofi hena no ino ni federal ya India ya maratwenderia o ciringi magana mana ma 40 Covax na Covishield cio the radio 440 na 300 Oxford AstraZeneca maratwenderia mere ma 40 yo ni ina raithi na ni Australia kiuria gya kone ngerethe no ni Australia kiuria gya konekana ni iraruta wira kuratika riu ni njega kuratika ria ungithie ngeretha ri kuma ya thecanwo ri ikuo cia bururi icio igwete by 50% the last 2 weeks karu ingethie thecwo ri njokethie njathi murirwo ni mundu ina corona ri ni ngugia no nginya thecwo ya keri wathecwo yake ya mbere na ya keri ri riu ni ugo ndungi riu gwati uria wihone ati mabururi ma matongu ni marahitha dawa ndio marathondeka ucio ndutungika kirio marathondeka mahithete muno holding eti kuhitha ni kuhithia nigetha kindu ungeigwa mundu agika kindu ta holding ahithagia nigetha kigie thogora ona andu ni mahithaga mutu na makahitha cukari riu itonga ici hithete dawa nigetha igie goro haya page 3 hanini wone kaundu ndenda wone mutongoria wa aria ingi ni uramuona hau bica-ini Moske Munya haha madansaga rwimbo rwetagwo Jerusalema ni rwimbo rwi ngumo muno rwa kandeno haha thi etagwo Master KG ni akuria South Africa no ni rwimbo ruru riu kuratika atiri andu othe mahuthirite rwimbo ruru kwika nyamu no etwa Jerusalema dance ni mekuriha mundu uyu yes it could end in premium tiers mundu othe ureketie uguo ni marakinyirwo nigetha marihe tondu rwimbo ru he kiyo kendetwo muno gitagwo atiriri Gilo Ndoloze Gilo Ndoloze ni kuga atiriri guard me Gilo Ndoloze Gilo Ndoloze no aruona Jerusalem gutiri mundu to rwimbo rwa Jerusalem na he ndu rwimbo ruratuonirie rwimbo ni rurugaga mihaka ya
kabira rukaruga mihaka ya itonga na thini rikaruga mihaka ya dini na maundu na metikio matiganite rukanyithania bururi we wothe na thi yothe kabisa rukogo ru andu ni mekuriha mundu uriku ocio aretwo Master KG. yes na ni ndihwo guku Kenya Yes. na ni ndina indo ngwitia tuthie page 23 home and away Page 23 home and away home and away page 23 home and away ruha gathiti no umuthi ni ngenagia muno ni maundu maya page 23 ugethie kuria Murang'a ri hena story yandikitwo ni Boniface Gikandi page 23 page 33 home and away sorry ni 23 twathi twakora kuu ri ni maundu mangi mundu wake hari akinyire tene we ni gurute 33 he gicagi kimwe kuria Murang'a gitagwo St Mary it is a notorious village for illicit brews kuni kwerugagirwo na gakerurwo na tigukerurwo ria njega ni ria njoru ria gananie na maundu mangi illicit take uguo illicit ni maundu mekirire mukana ni maundu me mugiro na njira nguhi no gicagi giki wa githinji ni gicenjetie na riu ni kiingatite uhoro ucio wa Chang'a riu manyumba maria mekuo ni maya manene ma hostels cia ukomone arutwo hindi ria gicagi giki kiari gia Chang'a ri to guku ni kuo yarugagirwo ri kaproti ga kuota 100 by 100 mendagia girigana ria 50 kana ngiri magana meri gathiete muno muthi uyu thutha wa andu a Chang'a kuingatwo gicagi giki kubroti eredio milioni 4 nginya milioni 6 we gwakitwo hostels gugathakara na gugatuma Murang'a gia na riri mweru kwena 17 hostels ciakitwo gicagi giki shops chemists nginya na mashukuru ni tondu kwina mathukuru maingi muno morutani kwina Murang'a University of Technology kwina thukuru retwo Edinburgh Technical College ne kuhingurwo ne gukorona ne rabatara gukorona arutwo 2,000 koguo ruo na mundu we hau no ake anyita kuhingurwo thukuru ko kama hana no igirire muno ne gwetha gikandi ya jeri itura riri ni ecia kirebeca theri you see tariure ko karutwo 2,000 ero matarari kuo he mundu mwe wina hostel areto Kariuki wa Kahore aroiga atiriri the investment is paying off of course because students go for the best kept facilities ona ni thondeke ruha ni wekire ginya DSTV wekire wifi wekire mai ma shower hostel ikoragwe hana atia ikoro ikira ndu ni kwa murutwo gwa koma gucia gakoge ka bed sitter ni ha gukoma na kuruga yani umuthondekere maundu mothe mari arenda murutwo wari taru agenda ki ngomenya ni icio wifi ni kwenda handu riri agikuruka thia kagura tuirio twa kuria kabarabara kega gatheru yani no na security kone njega kabal kone ga guthomera yes na no igwo koroka ciana ngiricigana igire extra riu ina hostel yaku hau ri githeti kwa matuikara gwaku icio githeti pesa alafu Chang'a ri yateithirie u no ni ngenaga hindi ya maundu ta ma maendeleo maroka town ni ta ya Murang'a tondu town ya Murang'a ri ungirora ri ni regaga gukura muno gwakura na guku weta mukuyu kana eta mukuyu ino ni mukuyu ukona mukuyu gikura gukira Murang'a Murang'a ithiete wega muno governor Mwagwiri arauga atiriri I'm delighted that what was initiated to assist the university students with accommodation is now a lifeline for investors. Na nuona gwe wagweta no gwo ginya Kiambu hana kirigitie kuretio ni Kisti na college iria cieria ginya icio igwa cie Kiambu town tondu mundu ni kuri kuri hanyumba Kiambu town ni undu wa gorori akaikara hare kirigiti kana kambata na hau rugongo handu etagwo Mwadusi no guruto Mwadusi ni ndikuiguaga Mwadusi riu no wakiona riu mambo inakuwa mzuri kali niki kegitwendaga tabaka ni wega tweheria Chang'a twekira hostels ciana ciona gwa guikara town ya chenjia gwa thakara regi ugikandi ni kwandika rugano rwega uguo rwa Murang'a ipijira ta ituone Tanzania ni madia kuga ti president wa timwera matike mweherie no rikana muthiri wetagwo Tundulisu uria wahurio na tear gas akiingatwo ucio hau niki ekira ta mujeshi ndwire ure ni ngatirwo riwathie riu ararie kwene ni gukararia araiga atiriri president Magufuli ni dana handle pandemic ino ya COVID-19 wega na ndugire muno ni makwite kuria Tanzania na akaiga atiriri he believes that the government has endangered the
lives of citizens by not giving the COVID pandemic seriousness it deserves. We are akiuga ati mehererio presentation. Good. Tugicokereria tukoro tukimuramura ngatheti ya Daily Nation. Yeah. Na ngatheti eno irauga Uhuru Raila unleash strategy ya BBI. Na no tugucoka turanie kiuria gikuria muiga na muiga ni kwa mheshimiwa Kanini Kega kana ithe ni kuri hararihire andu morage murio ni undu wa ithe wao muthuri did a father hitman tithe rigwao ndemi atiriri ni rieyo ni rugano rugwikitwo Inoro na rwiha ngatheti-ini muthee ucio reto Joakim Wambuguri arorio kana ni kuri hararihire ni mutware rumande kana ni kuri hararihire andu morage murio tondu marari ndugu nao na mutumia wa murio ate ya Kamau ni uriro riko tonwo muthuri akoya mutumia wa murio. Yes. Yes. Niguo kurerwo the Muiga based millionaire had frosty relations with his sons, their spouses and employees. Ugo ajira takirigwa haruga. No rugano rwa ko ni mushiriko ya mushoki rari na ken akagia ndugu na mukawa murio ikaye kutoka kwa hitanire ni koru chitago ko kumago kabisa. Yeah. Nini? Sile.